Bene, twala jodo won doju ma utiga winyiwa itar palutin amir jodo panonis jodo mego ke Lady Grace jodo Apoyo. jodo Radit Paul Kilama Apoyo bene. and Dr. Caesar Tira Midoro Kachokane wano log me kumu ma ke barwot ngam kwe man ruenyo menne dong wa twala kumu wa borre Ajolo Charles Olak Apoyo mate, apoyo doctor, apoyo mate, apoyo panelist weng bene. Apoyo more bene. Apoyo. Kidong wa jolo viewers matika wenye watin. Amir chako koronim ikara ni no pol lok wa belu me po ikum loom ben nil palomu belu woni. Ano tin wa yer ni wa lok malawlo. The penyo bill ni balalo to get down the channel actually. Ke je man bill do me go. Look me tell tampa down. Ke kum lo ke kum mano to get him. Kai log me chan ti actually ran me da. Ma 68% of actually here below the poverty line. The man put get him again my year. Look my livelihood. Down when your livelihood get. Yeah, make it a core compensations. Kaka twalo compensation. Gamen doctor ke po siene ke balalo. Nigo will ngam. Do me ni mo do. Be mo tiki balalo militia. Ikabel mo chala pa. Kabel mo chala chwaran. Siede dani. You want na chwede tika nyaro. Balalo. But taking youth unemployment. Maraj mada. You know, gamente kero border goons. And a response at border goons. Care go. Only youth and employment. Mono me ran the week. Ma pay petigati compare mano tigati. Si jo men me tiga deno chan to twalde. Wan chule wa tiga deno chan to twal. Log mania actually tiga wonum balal mon log ma twaja to twal. Jikong anami kara ben wek dano gam. Anen duano bino ni the ben. Che pia nere kolma. Dog dropping on it here. Okay. I'm gonna kara. Okay, Paul Kilama kong well. Gam look in. Apoyo kero kita na neno kero ni lok ni ba lok mati ka teme pajo. Wan jo ma woko wa winyo. So kanene pe the ben gina ne timaraji reception ne timaraji no konko eno chako meti to wakita tiga wot kere ento kuna kumeni ano tiga winyi mare wan kita winyi ki wako kanyini chaka loko chaka wachono dore kita neno kere ni lok man ni actually tiga yelo balaro ni lok miu mada lok arop Yan gamente ni ngayon ni actually ludo ko gidong paka balaro tik ludo kan gi yan nang yer item actually kita igi mero gina actually kita igi mero icher ke balo champa actually por kita igi mero si me wajani balaro era actually era tiga yelo balaro yelo ngare mo na inchi non dan ma tiga ludo ko inchi non icher yelo ni yan mo ko Como chak lo ki tere ni lo tere be Uganda magitiga lo Uganda pia go tete wani balado
Maji balalo. Ke kwene. Lobo giti kwene. Kubira wene. Kubiru bene pingo. Chik ti la korario. Chik makelone international law. International law wajo ni ka in chiri law pa jomu kene. Miori itiere machalo ngo. Oria yela nyone ni ngi. Te biru ni. Immigration control me lobo me Uganda. Giloko ni ngo kombino pa balalo Uganda. Go aki kwene ngo mukelo gi. Pia iruni bene pia ke lutela me Uganda ka weng pe bena chuli ke kan lutela me Uganda weng mir no go addressing lok enini. Metong nyang ni balalo no aki kwene. Na pingo balalo ki lo rock. Tika word kilo dogo li bel Uganda. Gino tuer gi kwene me word kilo dogo. Peti lo mo ma refugees kagen refugees ada kitar biro ci no gi kilo do nga mu kelo gi balalo pe ko biro ken gi dok ben pe ko reo pe ko mo kama go ak ieni ikelo gi akela me ngo me arop mir ne ki ket gi te Uganda we lobo me Uganda do dok lobo pa balalo lobo pa bahiro ene lok ani tie pe ben mir ngaro lok no mung lok amua yemene tika nen kama leng kitika robodok actually luoro makwa o ye dong balalo lo beri ni an pa ye o kolo piani pe tika lobo international law ma wajani dana mo lobo mo kane to aru binu ci jako doko ila ko lobo mo doko meggi ma wigi lobo tie no so lord me international check me international law pe ye ni dana wora ta kiti no ni kago binu ma ko ren yela ko ci refugee camp no gen dana pa United Nations no donc check me Uganda bena kage lewo constitution law da check me Uganda bena immigration control tie pingo peke tika tiki immigration control mena a starting point ni immigration control miro idok border ki penya jan ni uno agi kwere ore ngo kage ren yela chiki dok down pa UN kitano ni ankere ni yon yene go apole ki Rwanda nyogi wherever Tanzania kono kwene kid ma winyu ni peti pe kamo Rwanda nyo Tanzania si mier ku dok kama go aye dok bere gen ngeyo kama gen gi aye gumaraj ilo me Uganda ni Uganda law ke koma bene pa ki lobo when it is convenient ka ke no ni be mier ki lobo chi ki lobo ka pe wi ki lobo pe mier lobo ne bene lo loj pe mier lobo ne be pa ki lobo no otherwise kano ki lobo chik ono kono balalo bene lok ene pa wati ka larne ka balo ye karewa donc kit ma ana neno kede ni lok man ni kono balalo tiga yela chuli ni anywa madit mada ka rob bene imir ni ki gam were ki chak ne ko dano chidong loke kongwano bi loko maka mukaro ento ukwe manok pien kong tu buolu dano ni balalo dong gana miro kimi kono order money ni balalo miro presidential kono order money ni balalo dong miro ti bola me dana bola balalo te ye tum ni miro kui bere kere no pegina kere no balalo bere no kui bere ke kwala anyway you know pe miro ni bol dano ni balalo dong pere order kono na madi donc presidential order wajini balalo ni kin me lo ni gen lo loj ma kum kan ni uleg men ni lwet gi po porri pien ka por ki ni ga dano tiemere dong pa jon no pongo pe wana chile gi kan lo mo kene ma kitika na chan ma lo pat lo wana ma por ga yo ere pa si an ka gi lo kamer ko man ni kita no miro dano ma pa jo ko ya bloke an wok nyo ngolo la bul ko polo ki
meka ka mega kin mana ni angker ke wako kan and lo pajo rom tieto makar mega gi ku kiten ni Ana foi de 12 Paul Kilama. Amiro Jodo Reverend Dr. Alfred Banyama Daniel Chen. Foi bino. Ano po Yes. Amir, do you look for Kilama? Yes. My dog look come check. Man, Majoran Maki War. Government no tiki you make gazetting big part of actually need for investment. You know, another thing, the Balalo would qualify as investors. Mawumero uneno nenen an kichwe better wajini actually to get compensation fee. Livelihood magaluzi pay can you end of the ticket me chen the Balalo. Maybe you know ka will the one actually. Pien kai wang ka men ni neno di chalo ngom actually large mirror development mirror investors. Neno go my chwaran jogu ken go my a pao the gazette go don you know for investment purposes. Again, Bala, you know, would qualify as the investors, you know. Look at people, the twilight, and where I know. Look, man, actually, you are better than look, my twilight to twilight. Okay, I'm here about panelists, yes. Charles. yeah. Ana po Dr. Ki panelist mo kaya ni Weng. Topic any ki framing gere chi kai kom lo ki come baby no actually mo matika ka nyuaro nyo ka yelo balalu pere. It is the other way around actually ni. Invasion ma kombe di balalu go temo ilo actually ni. And tika affecting actually maraj. Kako emi la bole achiel mo ke ken eneni. Ka initie ki poroni ma ini pur ye kal. Che balalo kelo diange mia ngwen ni o cham kal eni. Ini bi dugo da no kal no tie. Bi dugo no kal pe. An gin makire eni. Tika time da belo ka time ma pol. Ka initie ki balalo ma bukelo diange o tek inget gangi. Ino mire nene pe balo kar ni me pur kit gino mo ken ipor ma tie nget gang yani pien ke pur no ne ke ni pien cham ene po bi cher kamo dok bene ka ni o cham eno ni ngare mo be pe ma bi winu loki ka ni ter lo ke kono bot LC kono bot RDC gi kono bot anga ge ki rombe ne be ping me chaden ni wek beno nene watiga winyo lok eni. Ena mo ma yini don compensation ma chala ngat mo pur porne chi dia bino balo peke. Mune la bola chiel. Ki don ka neno kong je mo ken chalo ini ro bino ki kama bene dano pe ngeo I doni lo wachuli. Chi kelo dia ini chi chako rumo kama dia ini tie ni ki chiel. Eno dong ka inde rumo kumeno tien lo ka dong eno do da ngomi dong. Eno yam time kabero mo ma wunu winyo. Anki irapura winyo ko. So problem kiri eni tima tetek ma no miro lutela ma pegi reacting to jami ke kano mir ki loop jami consistently. Mano ki kero check ni Jun eni
Umir ki dealing kedgi step by step kire ene. Ti no ben lok ene ki tiero. Yen man lok ene tin wana lok en winyo direne joni go kelo joni. Kono joni man dakar go kwanya biyan ke go tero kamoni kuja. So winyo dong lok a winyo and there's no way of following exactly ngomatiga time in all parts of Acholi. Now, we ana white con caution a chill. Ma tieme ton twin ma da bora actually. Era ni meno. Customary land pa actually pe tie me a wila. Onyo pe tie me a chara. Neno. Mun ene check ma dana we ngeo. No ka chala mao gi ma gete lawyers ni. That's the first thing ma go be watching ni. Customary land is not for sale. And even on the Balalo, on TV. Tiki wajane. Atiki kara taja wila ngoma wila. La chat ngom okerchie en. And as part of the executive order number 2 pamuseveni. No ki wajane ka Balalo rong tie ma wajane wila ngoma. Omira konki verifying ne wila da. Customary land is not for sale. You don't keep verifying it ngoma. No, America what ne, Johnny, there is no negotiation. Gino miro, good thing meritegi, chigo dokama go aye. Simple. Pebeneki wanogi, pebeneki darkegi, go America ngom, go chetugi. That's finished. Look, no road to Kenya. So, Joma bene tiga confusing one dong to 12. Yeah, actually mogo tie. Mumir ki yab wan kom gyo very clearly. Anki bora ne before ke chere kom Balalu actually ego mana be kwana nyingene umir ki nene ki dealing ke gyo mate. Number 1 in ichoyo chini charo ngom. Omiro actually machala community onyo actually machala tribe. Umir ki coming up with a directive kira dana umir ki dealing kere. Ene dana ma obi tiga nero karo. En mere ron bedo ni aki kangom eno kama eno charni. Dok bene family ne gwak go bedo Kenya mo ama pol. Eno pere ki tuer mo ken me charo ngom. Bot balio. En ngom eno ti customary land. En ti ron bedo custodian me ngom eno. La gwake pitu tuno. Pien en diri maja bi bedo pe jomano ki binwala gi anyim gi gena. Biro ge tiyo ke ngom. Kidong LC makero chiene ngom mier ke chare. Muna mier ki tue ki chwale boot straight away. Pien charo ngom Uganda ka LC one poker chiene o mier po time. So watigi point ario kane customary land pe ke charo. Kidong me ario ne ni chat mo en mage wine time ni no da LC one bene oker chiene ye. Warga en kawa team research man no wabi no bene all the issues man not here, you know. So sorry, mama nda tiga yela. Lokpa Balalo is a big problem. PN one machala actually we have not come up with a mechanism mati foolproof me handling this issue. But it is not difficult to come up with this issue. Mano kiramo enforcing. The executive order don't hear. And on the back of the executive order, Gimadong is lacking NNA or Mirdana Matiki the zeal, Mariamo Balalo Kilo Bachulo, Mirki Yegi, we're going to teach them. He don't care Anna Kere, Lodge me method there, Machalo LC on your road query, Kago Kerchingi, Warga Mogaken, ni Kicharongom. Yen Balalo get Kwanyan Warga in Energy Urnia, and I do go Kerchingi and Ti don't gamende don't want you mir kon ki verifying kaki chate gi ngoma da. Ineno kama look ti ye. So one machala actually we have to look inwards one then out one mono. We're cleaning up ning and omiro pe wa kirana ke wa peke mong loko mo omiro ke wad loko wen kama len. We dana where we stand. I can't get my check on Kenya.
Ana poi the Juma 12. ken gam kong. Ana poi the 12. The men, Iwinya, the men, the men then chala petiga with you, Luoni. Obi mina dakika big mo chia gena ba chia lo ke budong dakika big na kama mera ye Okay. apoye Okay. ati yo I've been more reverend to Alfred Banyamek Kogam Load. Yeah, I want to go. Alfred, you're muted. Tia winya dong. Yeah, cheering, you know. Ya boy un wang utima kija anda donyo gine. Late. Ando pe balo. Ango lo kedong iyo. Ya kit lok en ni dok wat ye en. Un kong wat temo nyamu na kara cha. Chi gimo mu lok e pere. Ma miu chwe chwin ma da. A winyu lok ma Paul la di Paul ke lama o terro ke ma umera Charles to lak ben o gene o rieyo ada gini eni peyot ento neni wanotika mi ne wadugu chien kama no wachako ye kun joma watika lok ikum gini gitika gine kamede anyima nyim matero gibe tika gine kamede lok ma ngoma da kadi kar ma chon abedo ka neno Bible mon waju ngo kum lok ma ngom ika uneno story pa Naboth itie gine book pa Kings ma king magaluone Ahab uno mero ngom pa Naboth ngom kwaro Naboth kwaro piano waji ni ngom enu tiegine ngom kaha ancestral land ento King Ahab kitekum ukwanyu chi la chweju chwalo prophet Elijah bot King Ahab me gina chimu wae me wacho ni kadi in iruoth nyo i king pe tie kitwer mo me kwanyu ngom mano kimiyo i ching kaka mone ni pien initie ki gine ki power gine bene Yesu bene pe lok ati pi lok me ngom ento lok mere ni umiero ubedo ka gine ka chimu wang jo ma gi kwanyo jemi manotie i ching mon to kibena umiyo char lok moni pa jo mano gitika pangu ngom ento gi jemo ko ma i char lok achel nyo pa gina achel bena gugina gugangi ngap ma gimiro neko wot pa rued ngom eni duju chimu ni timma kumeno peka kare kar machon lukwat no gibino gibedo pitutunu ing'om Acholi gikonyo kwayo diai ki jema kumeno be kar kana kimini gi ng'om ma gigine gitiyo ye ento kita Bible be wajo ka kimi gina kumeno petera ni dong eno ni gine megi kita en Bible wajo ni settlement is permitted ento domination land grabbing duju eno ni tim machol kibene jemi manoki mi ching kaka nyo ancestral gina inheritance umiero ki gwok ki in ka de tie ki power
ichi tuero mon mano kimi gwa ke yeri i tiel la dit enoni pegine pe mi tuero me kwanyo jemi pagine pa jomo kana chidong eni rwate ki jemi ma la dit waju na nen ma waju ni international law pe ye jemi gine kwanyo ngom ki ngoge ka ini binu kamoni ma pero di no mier ke romo nyuti kama in mier gine e chere bed e gwa kwoni ye chia da loki eni weng wa romo rie ne da ko bi rie be le chen ma de gine mere kanoni lar lok i kot no Acholi loyo ento kita unu ng'eyo kwede pe watie system ma winyo kid loka kumeno gin ma kar cha wan bela lar dok en chi umera Caesar public su waju aye ubolo kita lok me pero matie no botwa northern Uganda kiti kwede en chalo ngat mo bedo i conflict resolution beno waju kar ni eno ni ginu uloko tampa dano ubedo choch ma kibera choyo ki waju jemi mogo ma raju mubedo ga time ki chwalo tere ki tere ana pobe kar cha ma wan wor ki tien wa bolo kar taj i embassy achel email no pere inaro wa kit gina kumena ye miete joma pajo ni kitweyo chingi o waro gen mer ge romo mini wa koko ge kitano gitie chan ma balalo tika mi kum ge gitika winyu ne ena ki wani balalo is suffering ichi Acholi ni it's the opposite Acholi tika suffering gine eni petere ni gidek balalo machalo dano ento gidek timgi inan way timgi pian gen gu binu iyo mapat inan so gina mamiero kinena ye strategy met kita ke romo tich kwede ki gini ki loki eni ana bibolo kita jo me South America ma ngom ge kitiga mayo kita gen kitiga tich kwede ki charities ki jo mogo ma konyo ko kita ki wajo ni indigenous people eno ni miro no gin ma ke yubo ko mano watie ki dano ma gi miu lok both organizations ma kumeno ma wajo ni ko neno gina kumane ni dwe ma kumano time kamunyo ni dwe ma kuman balalo gucher kamunyo gu goyo ngadi nyo gu wego le gu cham pag megu ni enni ni munyo pero ma en tika nong ne en loka kumena ye ubikelo aloha ki paju kwija jo kena me tika temo ne ento no rubero kigin ki lok me politics si loka kumeno ki chaya wa ngadi me tika waje ne pi gina ne pi political ambition ne kar kena be no kakare so kawni wa pedak wa dukan wa chak nuoyo ki loki yani umiero ni mo kana ka wa binu ka loko yani no this mechanism kita gene umera Charles to la waju ni pere ni no olo dong wa tie kede and I know wa ramo waju ni watika timu gi mo me konyo ko jo mapajo antama eno apoyo de Talta, Reverend of Talta, brother. I'm here to be able to make it done. Ana poi dano du chamo poi di matiga nano tar pa lu bene lo eno ma no be chelo ti a goi mi ke goi chiet dokki du ko no ti a goi chiet do pa lo mo wa gi tiga de chan ni no lo ma wini le be ti bien in ka in tiga de chan kamoni ngo matime yao
I dok kama no in pe den ye chan. We dong ki ngom ana doko. Ti gin ki tiga den chan ngom ma dok gi meda mere ki beri. Ki nyuara chula ye. Lo choj mo ma ki choj ni ba le tiga den chan chian chula ni la choj che tamu. Pa ne ko ko chula chile adi ya. Wo ben pa chula. Enta chula. Ya chula do ba le o. Ni chula je tiga choj che chula pi gi dong pe. Wona ka yang wa do ke tije ni ka lok ni ba le gen ngo ni ngu lok ngom pe no ber ku me ke pe be ni chen le ngom le ka bo la wori ki du go la pa di moni ke fur kwa ni chami be ngom dong bo bu ki ne wi lo ngom no pe na pe do ni ngom pa jo mona ta dok chik me ngom no tek to ni chi wo ti ku lok ina wo wa lok me te lo gen ngo pien won lo bo tie ngat ma lo bu ki ngom wen ma lo ba to ale en pi lo a choli tie ma di ki ne ben tie en ben pi no di ki ma ja pi tie in kay bien ka lo in kay in tel wan lo nyoro wan di ki lo tiro wan lo nyoro pa lo tiro pe po lo tin pe ye lo tiro mo nyo nyo a ji mo ku no di no we wi ba le te won gi tie won ge lo dang wen en ti ki to er ma lo ba ka mi en to bi cher ka mo bi ber me ka lo Uganda pe Uganda wen ko Acholi chi Acholi bene biwe we kon wadem ba cha ka we mwa ka kono di we kar cha pa la cho cha ko kon be di yana chula chelle ko lo ko mer no pien lo chu dwa wa pe ka ne dam ge yer gi lo tela ma ti ma te ti no pe ke to ko ki lo ko pe ke pe wan wa lo ko yer no ne ka ti ga ti ne ka ma fcp mu ku no tie nyam pa tie te ke tie no gang pa dan wing la lo che tie lo che tie jago tie pe ke lu ya ta iti mo bal ki ti ki te che ren do ku che ko wo ti gi ju mu kwan lo te la mo kwan mo ki ti ga yer gi ma be ala da me cher para me e ko ni ko ti en to ki ti ko siente siente ti mo siente we wa char wo meni tur be la cham meni be tie mudugu konyo dano mudugu u konyo ki lobo we ga ti mo be to twal we gu nyo Acholi kar bi romo ci wa bi yue ben wa ki lo tini wa won ju mo lo be mo no do bu ti be pe lo tini wa yo bi dem chan ko dok bi lo ko ki long no do lo bu chan do ba ju mo ni gen do ka mo ni ci mor cher mo poro da wen pe to du chu o la bi be ti wa ker ko man won lo win wa chwal ko wa por lo tela ma ke yer gi Hotel ma be ma na ga tiga luon pe ngom pa chuli ki lok nga ma ka nga gi ki kwer yer gi o pien do gi te gi tiga chung pi chuli wa tung ki lok pa jo papa di mo wa cham gi ne ye dong gu dong chi gu cham be go ko ter o pi ne gudu wa lok tu to len to kon pa lok ne anen ni pe a lok ne no pe gi kerti ya na po tu to wa ka gi ka kan ka ko wa dok ti mo chi wa kam wa dur lok no Ana poet al mego. The ben no o porro o do en no miro do nyong and ti wa ko ka do ni wa bi lo nge a mi lo ngo Lady Grace Lady Grace apoya loke ne ke to wa ni loke wa loko ana ne mera wa chini ka nu gima ne yam ngom kwaro miero pani LC eni yo signing we ko chapien komberi LC mon ma beru bene area money no be dan ma a ko wa kwene pe eni be cha ken go wi be ngoma wi la pe be dan ma kenyo
so ngam kwar ka ke bichar miero la dir ka kamone ni ene ye usaini mano ki tiar bor ge wene awamir no tian lo no ki tiar bor la dir ka kala dir ka ni wano bichar ngom pi tian lo ke ene kala dir ka e go ko saini ka we ke char ngom ke ro cha to ngom kwar ka pe ke kero wan yin pe ti pien ngom ene pakaka so ngom kwar in pe ro char ne so aneno ene ka no ya nyim ki bineno ne ka lu diru ka ye usai ne ni ki char ngom gi ti pi eno ne ye ki bichu ye eno ka pere ana ne ra wen fu no ngo ki ro mo challenging ya pien in pe ro mo cha pe ti ki twer mi cha to ngom pa ka so mi lu diru la dir ka ye usai ne ka LC mer LC egini LC mer ma convenienza no es si mo be ya me pe ngi gangi ko a wa ki tung kwen so e no pero mo sai ni gina mi on ke making sure ni no diru ka ka ye sai ni ya to ngom pa ka ma be no tien lo ke tie atam enu ni ene ye ngo ka ke bi chu ye ni ke ker ka ke em bu cher nyur ni LC pe mi pa pero mo cha to ngom pa ka bien no ben esi ne pe ben awa ki ka ma par kaก็ตามของki nemของen lok en ni ngom kwaro biru ka ka yemi ngu sai ni pe ka cha to ne ti ma be priority no mier ki mi bot jo mai ka ka en ni en me wi le en pe lo ro so at anera cha an contribution ma ro mi ne ma tu twale ma tin en ni en pe lok don wa lok be but lok do you mier wa loke pien mier ke loke ya pien ke yini nero en kita ni wai ni pe yo ne en nero video mano la en gen balero ni bino e ko ne ke tika mistreating gere ni minis dan ma bara ti eno ne mier ke tim mier ke loke mier wa loke we ber ki documenting Jimmy Wang pien bere video ni wen no ti lok en ke down lok ni ji moti me egini wen no ti at least kon be lok documenting ji mi ti ki bi ti ke wa ya ni apoya Ana po de twal. The Ben put Pia Daniel. And so Amir Kong do chen ni. Lok me balal ni Salim Saleh o chao. Mau no down put get a camp. And chao mak on one more. Chao ke do balalo. The kai ne no kit. Kit again good ten naked. Company brigade commander T Balalo. Deputy police commander Balado. RPC and Korpange, what that title is Balado. Kedwa LC1, LC5, don't Balado Bedom. Go down your Robin. You go tell never that tell no. But you know, don't, Kalo Mengam Tie, Gen don't know what you tell, make it a sing, get out of the can. Pay 2 kilo man ya man customer land. Kidong nene na wali no you pagamento tie ni actually like to development parent give me gazetting a large part of the land for investment. Ma kai wang ni below would qualify as investors. And we are getting a mean in the channel. We are going in maturity. Channel man me compensating livelihood with Madonna Range. And it's get diverted. Yeah. And then a contribution for Alfred. You don't get kept in the check. Alfred, do you want to come back on that? Yeah, may do mera gine lok ma waju
uyatini ni wakok dong otwal watika koge kin wakakan wakoge kin wan joma pe watie ki kero umier wa kero ki kamo kane umier wa nen ni piana neno chalo indigenous people me South America gitie ki dul lawyers gitie ki dul mano pi lok ma environment tekigi mai noni luchu gitie magi chwalo duon gi bod joma kumeno kape wa timu eno ni jemi ma karilu diru tie pajo magi miro chwalo duon gi ubi mine eni kin jo madong gitie ho kamito ni jemi ni pe onyik kamo ineno so ene yo me kita ke waju me exposing jemi matika gine tika time adore kum lok pa umera Caesar Publix kare ma perotie ya Acholi gimo e ken motime no ke chwalo ko board groups mano tie ki interest gina kumeno ineno so joma pajo ne giromo bedo mera ke gine kero me chwali walok wano romo documenting and then ke gine ke chwalo board joma kumeno ka kero mo nonge olokino joma tie ki ngej ikum chiek malugo gina kumeno magiromo go karo me chui kum joma pajo eno ni wan utie woko ni eno ni ai gina wan romo timo ne joma ti gang no me ti gidong me gina chwali walok mano tie ati makiromo kiromo documenting ada jemine kita wando wajo ni jo mogo kitu chake kwede kita Dr. Caesar ini wajo wangeyo jo matie gine guri pa balalo ento watiku nuoyo ne kari wanuoni ni kape wa keru eno ni kama no olo jomo kena ye penyu dogi ci peu bigine peu biterwa kamo an mera tamatiku meno ta meti dok diki maja wa dukany mano put pe wa keru gimo iti apoy ana poy ne anen nong de ben tie dong en amiro biro bare de ben Apoyo tutual, apoyo wenke chiande matini. Kipena mete apo bene panelists. Mamekwa mapol kare chingji gi jalle. Namir gen kiben gi lok pakara. An apoyo uno mau lok mabejo duju. Keni dong andong abe donyo ke kam madak wok. Biwinye mapapara. Na an lok man ni balalo chika deno chan ngama choli ni no chal lo habal kari lok mo ma kitika kelo ne me distracting dano ki kom lo da lok mo ma kitika kelo ne wek dong kumpiti beno chak dong jo mo kene beno ki wigi kuno go chak tama ni ada chuli beno go akonyo tika wek balalo kitika no kwa mat tek kache kom lok ki komeni kane ki chiet ki nen kiet ma joni ki tiga kwo kere chicha mu kene ono dake ramu wura kuni tamni achuli dong ming kaman bien go bwar jo cha ki tiga kwo ikit kwo mo ma ono perwate ka ngat mo bina gangu kanywaru irwam kita tiga time kere ni dong amera waj kaman lokatin chekare dalo tema kija ana tamni lo wajana pero que gane en
kore ana tam ni ka peki mo chikini dong kore wal what you can do ngola people what you when you look the band Yeah, stop lang. Mau mi pedang mo da ko ker chunye ritual tije mo ken ke gumaraj merwan pol karo wa karo ka wo kilok mogo era tama chul ko no beto chal gi mingang ana neno chalo gini kore yang wa yang berwen pengene kwak dong ene ye eno dugo ni ana gi uloka ana poe mate Okay. be a point to try the band and ngola be to tear well to no nyang lock ma pol mai wal kind of remote type in the chat sit well be be the great criteria well don't it one much about viewers You cherry duan mat about viewers. I'm a dog kum look at the band. Alfred done Yeah. Inge warong wai man ne umier ke ko Jemmy. And to Jemmy waro ko yor ipo ni en kor magiti kor ni mano peki tieki gina plan mo. Inoni no Jemmy tikarwen. Inan way. Eno miyo olo no Jemmy mogo mier ke kerbe tie ma chung chalo cha den. Inano. En lokana ti wacho ni umiero kinong dul mo ma gamo lok karo documenting peer attack. Otherwise, ikore noni joma tie ike joma tie ki power. Gina ye gubi choyo version ma kibitiyu kwede yanyin. Iromo kor na endo ki wani gina tie piny wajo kumano man. Inano. Chima tung botu no pere. Inano wajo. Wrong beru chalo kari la bulu bena no tie ki plan go pian no olo no ringo ma antika bulu ni obi no bure so umia no wa beru ki gire ki plan ana nano kumeno pian pe waramo weko kumwa ata na nen Dr. Caesar waju pi je mogo maki wajo ni balado tika bino chalo investors ko tika bino kuman umior kinyang ni ngompa Acholi is their cultural identity, you know, and that is the important aspect of it. Jo kana gwak gibino ginani enoni na business. Okay, it can be productive romo kelu gimo makonyo dano ento no miero kony wegi gina wegi ngom. Then the fundamental thing is ni ngom and I kuopa gina Acholi dok and I be a lama pa Acholi and I be a miu Acholi luong ni Acholi and miu wan ka wachung matek kita chalo indigenous people na gina Latin America gubera chung magi wani ngom kadi ngom mu chung mapekitika tiji ye peter ni konye pe no. And only know it's a sense of belonging pagin pakahamonene, you know. No dul gin dul dano monene. Anat giro mega kenyu. Ana point to 12 lady guys can mean Yeah, moderator ka made man knock ba. okay Paul done Yeah, me made the lock ma Dr. Alfred Banjo wajo ni. Ana benani miro walwenyu iyo ma Paul melubu international law gi met work case wani ubet tie recorded somewhere piani kin mani ankere ni
UN tiki human rights court pian ma ni kitar kwanoningo human rights abuse me cher kama ngom paka kamoni ni is a human right abuse chidong UN tiki devolved courts all over the world kitmani ankere ni Arusha che one of those four our part of Africa ma ene kama kitemu ye trial me run the genocide ngogeni chi ino ne dealing gilok me human rights Mount Atamuni, Miero lawyers Mamewa wana chuli, gubet ping, utem rot lock any. Long mature my ngom chuli, tek kita timunani. It's a human rights abuse. Mier konkete lock a court na human rights. We kinan lock bet on record. Na Atamuni in the bear, even if what new me buying time. Bien yoni bene kare gi bibino. Chino ka kibero pe dong kitimo gimo pe be. Kong kiwor kitimo gimo ma twero ngo. Ma twero karo kene kelo gong luoro chwingi ni ngo joni tika lwen ki yo ma pol ma da. Atamni gino ni tam teru jemi kot ma woko pe kot ma me Uganda ni. Ma gene be kiloyo ni. Kot ma woko ko winy loka. Perber bari sol pi record kipi ya nyim mamewa rano kidong lok mani kon balalo ti investors is an insult lok me anywa mada kit balalo ti uno chene ki kwe ki kwanya chene pa Uganda government me ki balalo ti investors pingo pa ki investment gini kamago gini go chika investing chene ni kumu chira investing chene Tanzania nyo Rwanda nyo Kongo kamago gini ano Peki ya forcing balal no gen investors. Mero chara wele ngom ya chuli. Ngom malaje Uganda duang ta, ngom koromojo laja ta, ngom busoga laja ta. Ankole bodi kuja. Boro megigi. Uche investment geni kono. One power mer investment. Investment peki de ya dana de ya. Investment pa balalo pa gute kamukane. Matamane gika Kenya. Ana po ito twal. De bene mir du gishen. Ana po. Ye wa ku daga mana. Ka winya da lotin lo ka mer dong chot mer matitidi ni. O weni pero ma wan wati iye ka ini dong di to twal. Pero ma wan wati iye ka yaw no ni kong lutela mo no tie ma wan wati kere ngama chwele ka kanyo no be. Man wan wati ki dano ma chung ite chal palutela. Ento dwan gi pe. Makao no nigi guogi ma ono wano tam ni umir guguok gang mono no mono ngeng. Mano kabene ini irojo tiene mana na tuge ngwecho kuno no bieno ka gwe nini. Si kade neno tien an de ben enano chengjeu akok twal ni umiri. Kitim kono ngo ndata wae koni. Ana tam ne kongdong wachego la leleng. Ije muken mo kwa kaki tiu dong ki tiu la leleng kang. Kaki tiu la leleng chini na mo ki pon. Gena dak pa pare tiedo. Piat bena pol kar ke wai wak ma gwe tu twal bena chao kene bena pe makole. Sa tam ne kongdong ki lock style. Style mo gwe ma wakaro kon belelo ngo tu twal enini. Ne chalo dong ke mako style leo da kong ke lock format nyen man ene gina atam ni amedi piani ti mukene church kon nga gini lu church mete ki church ki mete ki documenting jemi ki mete ki nongo kiri evidence mo ke ken ma mete ke gwak ki ket kone archive wa kwene ngatu mo ke ken ma tiki ker me gwak ko kit gin mo ke ken ma rong beri chalo evidence ikar me angun atam ni ngatu gwak gini anuni yani jemi matiga time align matiga time ka enini
dong okar ka kare si wanu ngene ingom mo ken ka ino ke luo ko ni pagwi ko cher pa leno wana nga gi ka en ko bi dong leno pe ye bene lu pagwi be dong ge pe ye si gini no beteme ata ni ki bet ki gen ki bet ki ni ye ni ala ka furu bi beru tie ki mete mer ki tich kiri ka bete dong peti jwane dong beru pe luak mano luak cha du te awinyu ne dan mer mete ki tich la pen ana poy ma cha Ala koy bele madam. Lady Grace, I'm going to get my comments for viewers. Okay, the way happen the dirty Ben. Iro mo kanya. okay wa ka konyi okay watiki comment mau keyboard de bobo entering away the word balalo is plural for cattle grazers lokwat yang foi matek atawni man chama no gwakitiga tutte ki temniang tian lok me balalo kadak ben ena mete kun ka wai lokwat yang ena ye mulalo la kwadiang ena mulalo eto kombeni tie balalo magia ki Rwanda Burundi ki DRC ena uh, ye KM padang yodong tian lo ki KM man en lok ma eno katekere umede be kon wache ni la dit wi balalo ena ye mien na ma per mangi no en tian lok no en nge ma per yen ma e wajo ma kombedi beru tie igulu city chianta ma balalo gitie kawilo kingom ki got omien nam bero mano gwak la to bilu mo mana ne bero ana poya ben ka enini waneno amaro ruot Susan tiga wani wow wa poya titwal kidong bene watie ki nying mane charo dong kwan na do ber tek chaka mana yan chaka kwan and mera wajani those are the worst people to be welcome in any community man erini and baladoni pian lo da ben ka ini neno ka duju riem gi riem pingo bot wa ka ini peke te ka riem ne okay okay what take comment ka kan ma wachi ni balalo lo nga jo enoni obero M23 ma support gitie bot gamente me 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 karni gamente makar Dr. Lara Tunu tie ke mong madit makwaro dul eni wiapo kachoke mo ma en Dr. Lara Tunu Museveni kachel ki Julius Nyerere Julius Nyerere tamni gino kwange kamo biye kada anen kan gubero iye mapol lok Julius Nyerere aye obero kagamone ento niklok panyere obero kamungo pol lok amua man enini lok ma tika kateka kany kidong be wachi chika tin wawajo ni luchara Acholi aye obero Acholi eni lok ada adong bene lok mukene ka eni tika mete kun kibot santo jara mawalni lutela me Acholi mukene tie I parliament mukene tie lumony ma
ki Acholi onen maleng iye ma okarani. Okay. Mandong gwak malup keta dong tichu keno berkati na kere. Ataw ni comments matie be enu ke kenong ba? Okay. Yes, apoy. Well, poor comments, my tap, yeah. Okay. Chieng, I don't want to take your final comments. Yes, we ko med matiri kang. Yes, Yok Charles. dak ya rio mo ke ken. Ana ni lok eni ka ini neno kira kitika doro ne ki pajo kwija. Jo matiga lok ma yeno dano. Pole pe jo ma ki yera. Ineno. Pole jo ma no go diera me lubo ko lok. Wer ginen kama lok no wa ki ye tiga chero ye. Chidong mini wa tam ni pien wa ngeo dano ego ni weng ba pien gin gitiga mini wa lok kare ke kare gitiga bolo videos gitiga twalo duon gi yamo so wa ngeo ki dano eno kidong be wa neno kita no jo ma miro ni Balalo beri ya chuli ni gitiga tero ke dano ego ni neno machalo lumone ma meggi so ka Balalo neno in chala mone ma meggi manyo in tiga tiyo ti ma be bora chuli neno Monumer is a simple test. Chidong ano na tike tam ni meno. Dano egoni pien gina ye jo mati credible maromo chwalo lok but one. Waromo konyo gini yo mani ning memio we go bed organized in a form of committee or in a form of a body mo nyo mirwanong kira Dr. Alfred Wajani organization mo gwa be tie manora mio facilities mano junitiyo kwede yeah? Then don't forget ka ini ki gulu ichero in the rural area kamano kitiga grazing ye diang mogono e woro ki chim mogono airtime be pay chim eno mogono mire makchal chim en chamo ke no pay facility me makchal mano ini ram nyuro ne bot dano. So we really need to think around kira waramo yubo kede this fight me documenting o matie first of all kidong me ario me strengthening duon jo manoti akonye wane pien la bon joni eoni to ni ro gen jo ma ki yero gi mo kene ni gubi beru ka timo tich mano joni enti ka timo nene eno po bi beru tie ana po Yes, moderator. Yes. Kwanya kong ida kira chiel gware an la no abedo ki invitation ma miyo but mego beto chwe Yeah. an machalo dano mo bedo chuchak ki lok me Balalo ki bena ngeo je matiga time ki tero kunu ona luo ni umire oloto ka ono kare ki wang tieni obien chiki go maraj no en bedo ki tuo palatien chi ono akala bedo tie I bino mamege tieni ipa ngeo kadong ana romo kong temu kupo en kakany wek no omi comment mamege kine ira ke kamno mana We are running well. At least we are now within the hour, but we cannot give a bit more time. Yeah. Yeah, so mego beto chwe wan poyo in wa jolo in bene I tar paluo I kama chingwi wa lok papa kaka ana poyo tutwal bino ana te abiro ni tieni me achiel me donyo I tar paluo one no report ni payo kunu kama wunu ti ye Balalo tika deno chan matek tutwal nyogwa wunu tika mi kwa matek bot Balalo loke eno ni tini ngo we kongwa winki bori bene
ni ni ti ya wa an lo ma nyara lo ma le lo ma ke e kum dano ma ta ara da to ke lo ke ni wa no ka twere wa ne do no television ma ka ba no dan ma ro ti ere we what ke wan me chwa ma se ro ni ti mi ma re di ma ti ga ma te ti me ki dong jo e wa wa ki ti ga wa ki ko wa ki ti ga wa ki kwa ne ni yo ke wa dano wa ko ti me ni an ni ti na ti ga me ra wa ka me ra lo ke te ni ma ti wa ni de ben ni ka mo ko ti no fu ti ken yo ka da no ti no ni wa ti ni wa ni la re ti bi no di se ka ni wa ki pe wa ni be ne un wi yo ke ti wa ye Kiti ba ko pudi guru ti agana ti do ni ti ti ani ro ma ti yo ma do tim ki tenju ma mer wo ti jin mo mer ti panja di pa ni ni nya ko ya ma no wa do ni si ma ni ti ma ki ta da ho ka wen ti mu ta ka mu ti ci je waya ni ko ta mo ro ko ta ka ma ta ari mo re ni medo ko puru ti ga re pe era ma don ki yugo wa ka ma chon ge ri gugu a ti e ko puru wen ka ma ju wa na ni ke no don pe ni ko mer ki ping mo wang ni gugu ki ti da go nya gi ni ku ni don lo ma chan ma chon ko re na an ka cha wa ko le ti ka re ki da wang bo da ya ma re ko ki ku ni pa ne ka ma je ni ki ti kama ko kare ki kare ki mi lwen ma da kare ki ma kwa ko ki ile ko ma malo pe ki ji da o ku ja kata ki ko bu to go de o en position ki ma chan ni ma no duor ba ki we ko kan ki ti agonya mi e dunia ki ti ka ti mo ti ma dong to ma chan ne ma ne o ki na wan mo bi ko ne kere kan wa yan ana nera wa ti futwere pete gino mo mangat mo do wa ni jolo tugu don ko ni petwere pete gino mo ma petwere yang wa kan mir diara kom mir diara tui mir ke me ke mero ya no dan ngai nero bele jalo mero no biro ka ti ko ga jalo mo ni wow idi chi mai ni do na okay, ni jadi kita merengere ni jadi do ke ko ni ner ke mon ke lutia. Jadi kan cara ni aja waru juga ni, ner mon ke lutia ke riau ke cara dia weng. Ber mon ke lutia ko do ke tia ko ke tia. Ni nyuru wow, ini kuih. Wa anda tak boleh kuih dong. Jadi do ko bale do mer en ko jana mer ko wa ta di ka kan to mo kan ti wa no ba da Allah ni kilo ang'eyo kita kinigane ger bedo tie kere chao kere walok bene ruenyo iwa ichiel the men yeah ko yes no yes please o wajo pien angor be tie wa ruenyo da mo kan okay Betty uber ka wajo ni Johnny Kumbidi en ma wan walogo ni Johnny don gudugo agonya loyo kuri machon yo ar chama kong logo liete mateke Johnny nogu dak bene wek ini nge mabe ni Johnny gitiga ene ini neno mon kile tieno pol kar gen gi kwanya gi cherket gyo Erman Kumbidi ma wan walogo inge kui chochote Johnny gudugo kil mon kile tieno liweng bagiti agonya dak bene ki Kumbidi ma entiga wot ki wan tieni orwate ki mutaka madon magitin waya metadu chel ingom kidong bene chel chima nyien kumbi in mawaya ki goyo ka kaber muguma no intingwi ineno ti tuolo ni kumbi no ngi goyo waya manyen ma neno ne pemiet kidong kutiano li in ma entiga wot ke pala be kon dugu ai pajuma megani ka iri neno waini ka neno gen balalo kikit magiti kere yo kikita giti ka timme kere kilo tena nyera mai kin gang botwa ka ini
peneno ne miet miri chalo ki mo chi chako goyo gi kachiel ka wek oro tutwa chunyi kong da okwe man ene wiye ngoma en ober ka wachone Apoio total. opoya How are these comments here? Betty why benero meto no achiel moni donge ken chidong wa Okay. okay aya Betty Martin, chica kakama ni gitung matek manana ni anywa ini kitwa ini watinwa Yano si matikamo we drawing board manana ni wakwanyo yo mati ma kamente ma ba ma ping iyo ni dorama wakeyo dogire ini kitwa mana pule kawana karme maka no one did carve maka you're dear completely kito kama ini doni iye kama pedung maka chok na ko se duak onyo tula kama pudiem na kitong no to mer ja to ni ja wa to mi ni no ramo ele ma iri ni ya ko yo ne era ni mo ja kama kana wi ta o na na mo yo ko cha school so papa no dana ti era to mi cha te mo ta ka mo yo ko re ko ne ki school ma no ti awa para ye ti jar ka papa mo kere ma don ko yo ka kama pudi ne wa che ya ko wa yo mena ma wa no mo ti mo ne la wa che le bo mi o pre ko ya kristi ma no wa ti ya ko ma o pudi ki lo e ya na ka no wa no do what came again, Peru Carne, ticket, ni we ko dog mo to see that your money make it join car quick to the man of and now the more mangi lo ku yeni you can't catch to a real moment planning of could you make come link yakikere what do you go with that the pay what do you people got to work at it. You know, Mama Joy, let the tech, never but I want to move to Derma. But little, but never tech. The money, but little, don't go, let they don't need people for look one look mom and then down by the door down of your good job, wing it takes repeat in your way. Down by the Kuno, we're watching it go to class. You know what the clarity is looking baby better. Neto que planning matek kira ke nyuka tulo ay mati standby ikero ke niyang nga di matiginga diang ngata nyenga di kuere dino latira churi me matiga gwa pero ni ere ngata nga juni ene wen ni ki samon da ko no pero ni ki samon da ni no ke kangi kero joman mapengin one para la wate na nyanda ande ko no primo mo tipinga ene e mo direct no ngeni lo wate no ngeni wate chero no ke tira mi wa guideline no am mi ra wate ya wan wate ber ga kan ma ke chero mera ta ji ni le wen ta ko to no jo ma mi ra watam ke ma ji mi mer ke tim ke ta chi mi ha pe ma wa ko pe ya wa chero wa no pe ha ba ta tan pe be ni no diribu itu na ini kono dengan tapi ada yo men yo ko do yeti yo romping apa no ka wen dong biru endok itu ni kostan jadi ini luo ka wuju yuti amane joni ini joma luo joni ini gudu komge kombere chane ini dongo ti dokter ni pamoro papa ja bi duara yeti ni kama jore one yeti o oni biango ho yeti ni kya ke papa adio to chawa ti ja mario no de ti mo danya o ni ga mo ni anon dongo no ma ke onyo ni no pare bari mo ni ero ni ne chara funo ni sa sa tame ke le ni ma ta to tuan itu na na maka pero mati magka kaya ana kita mo ka pero makaro ni ini
piano bere. Ada ngi kata ngara wacere. Ibangi ko do. Wani mbe ni ba wo. Yeah. 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 One ka wa ko yo wo ko wa titi tano tutti arbo ki matar mi io che video titi tano ma che mi ya pagato di la no vedo che gentin 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 cogno cu piano piano ma mi era da non me cogno cu da che me ne era delle sacche di me e cioè ne c'è un mo di ti che vedi come ti vedi che lui quindi c'è adesso lui che lui insomma Yeah. Ofoi beti, ofoi matek tutwal lok en madi waje mer gitini ena no ni lok muken madak full liap tutwal wan foi beti ena yeni lo tiana chuli kubide ena dak tiga tikedi wek dongi neni balelo pere actually mono ene diani pa actually gitiga kwat so manyor kubide dake lu kwat ma yaw no kongi pe madani ma wan wachai giga ka eni kumbi dak yang go cha choy lo tiana wa ma cha tik ma charo ma umir gu bere gan kwan ana neno li enu ni en kakam area mo ken mo mir ki chak na ne piani no chiek chimu ben ni la tien matiri ma enu ni no mir bere gan kwan cha tamni bere wo foi matek lok enda wo be mero kun wa kubu tabiat manyen indo atamni tabiat manyen ka kar nonge e bi beru ket wa ka kany wek no wa lok maduong wo foi matek bete wo foi wo foi Yeah. Luinwa panelists man nong better kelly wa ye agi kama yup.
Amir talk about lady grace back do a program ko do okay apoy dan weng apoy beti apoy dan weng ma panelis ma tien ki lok ma ki lok ene atamo waner ka tabet lakan mayo ja kamale Oy matek.